Ingane zakwethu uhleleleni ungangeni kule channel yethu ephethe iy'ndaba ey'shisayo laphana uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana ithinta ithawula nomqhele laphana wey'ngane zakwethu. Laphana kube nepromo-ke laphana eyenziwe unjinji laphana edlalayo Khosini. Ikhona nalapha ephejini laKhuzani uma ufuna ukuyizwa laphana wey'ngane zakwethu. Kunengoma edlalayo laphana kwi-background ethi lasuka lahlala laphana wey'ngane zakwethu. Kusolakala ukuthi uKhuzani le ngoma uyithathe ngodli laphana kuyivukane laphana elibizwa ngoNdaba laphana wey'ngane zakwethu. Into engizoyenza ngizokufakela i-link laphana kwi-comment yethu yokuqala laphana wey'ngane zakwethu yengoma kaNdaba bese uyalalela bese uphuthuma laphana ephejini laKhuzani ulalele le promo bese uyabuya comment section uzokhomenta ngizwe ukuthi uthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucinze subscribe nebell ukuze uzothola ama notification njalo masipost. Impilo yami mina yayingenje chiziyo yami banda nje igwe na uyazi kazi yapinde ngenalwazi mina ngingazi mise kanjani ngabalalela badala bathi mfana wami uyokusiza ukukhumbula abadala ngalala imbuzi ngayishaba ngakhaya notshwala besintu bheka nalunokhamba indlela